Assalamu alaykum hurmatly Kunjeleş kanalının görüşçüleri, kıymetli mekendeşler, kutmandı günüңүздөр менен. Bugün 18 aprel. Biz Kayradan mına Sokulukdagı mal bazarga kelgenbiz. Biz hazır kanatlılardan reyatında turabız. Kanatlılardı çagıldırıp sizlerge to'liq ma'lumotni berib o'tamiz. Nazar salib turingizlar. Cho'jalar qancha oldu? Chumurtqa berish to'qtir qancha oldu? Bolalarni qarab chiqingizlar. Mana bu boshida bitgan bunday alabay küçükler parada küçükler turadi. Shularni ko'rsatayinda andan keyin kanatlılarga o'taylik. Nezi emi axıranaqa izlep жүргөндөрдө болушу мүмкүн. Мындай küçükler бар экен. Жакшы küçükler. Alabay. Qancha aylık bol? 2 aylık ha? Yaxşı. Erkek. Urgaçı bu. Bahası qancha bunun? 4,5 ming so'm ekan urgaç. Alabay ekan. Senin küçüğünçe? 5 ming so'm. Qancha aylık bol? 1 aylık ekan mana shunday küçükler. Şette mana yaxshi küçükler бар ekan. Bir taygan turadi. Shularni ko'rsatayin da andan keyin o'tib ketayin. Tayganın qanchasi? 5 ming. Erkek bu qancha bu? Erkek. Qancha yaş bu? 3 1 yaş. 4,5 ming so'm dedin ha? Yaxshi. Ondan ekan. Qancha o'raysiz? Ova. Qancha? Arqamda. Kanalın adı ne? Kunjeleş degan. Bu qancha? 3 ming. No 3 ming so'm. Erkek ha bu la? Erkek. Qayaqda turadi bu? 3 ming so'm onday küçük ekan. Yaxshi. Yaxshi küçük ekan 2,5-3 ay. Belki bu shunday aqranaga izlegenler çalıp ko'ratur. Nomer aytib qo'yingizchi. 0704 01 65 70. 0704 01 65 70 deydi. Biz buna shunday aqranaga sezon geldi. Noytda da bir küçük var ekan. Bu erkek qancha qutaqsiz? Urgacha va qancha so'radasiz bu? 5 qancha aylık bu? 3 ay ha. Mana belli uyt ekan da uzun. 5 ming so'm so'rayapti 3 aylık. Yaxshi, men ham aytganimday cho'jalarga kelayin. Nonday yaxshi cho'jalar turadi. Hop. Alo tataqsayta. Qanchani aldingiz aja? Bir so'rab qo'yingchi. 60dan. Qancha kunlik ekan? Bir jumalık. 60dan. Damasdan aralash ekan. Cho'jalar. Bu yerda paroda o'xshaydi. Siz de hazdaleme hazır siz. Ne paroda buna oldu? Ha buna o jigit broiler bag'ati. Uyunda broiler ekan. Var broiler be? Var broiler. Ne olar qancha kunlik? 5 kunluk tur. Oğur ekan ha? Da qarmaganda oğur ekan. Buna o cho'jalar vobshele oğur ekan, qarmagandalech. Qaysi 160 dan? Buna o'g'il bu. Qancha kunlik bular? Var 3 juma. 3 juma. Bularcha? Var 5 kunluk tur. Var. Kichkinaydin var bir, cho'nglardan var. Qanchadan bahasi? Ular 110, 160 bor. 110, 160 ekan. Yaxshi. Shunday ekan tug'anda. Broiler satgan bola ekan. Uyda qancha shtuk bor? Siz bor keldi. Cho'nglardan var keldi, kichkinalardan uyda var. 100 shtuk bor be. Broiler shunday. Bazarda cho'jalar basib qolibdir negisi. Bunday cho'ng cho'jalar bor ekan. Qancha kunlik aja bular? 1 oymi? 180 so'mdan ekan bor. Сколько месяц? 1,5, 1,5. Sisarkalar. Sisarka deb bilen ne deydi? Bu ne deydilar bunu? Sisarka bu. Bu meki qoroz bu. Bilbeysiz qancha so'm bor? Bilbek, seniki? Ananchi. Sizniki bu? Esi yo'q bu. Yaxshi. Bu yapon qorozlarcha? 500 so'm ekan. Bunday. Bile krasada bular o'ta yaxshi. Tak. Qanchadan deydi? 307, 300 so'm. Ana 307, mana 300. Bu 350 dan ekan. Bu 300 so'mdan ekan.
По 60 так, кажется. По 60, да. Şu недели да им? Неделя, да. 60 сомнан bir jumalıklar eken. Жақсы туғандар. Çöjelер өлі кетіп атат азыр. Ана уже. Bir aylık mı bunlar? Месяц стоим. А? Месяц стоим. Шестой неделя. Чуть больше месяца. Bir aydan көрі екен 6 ay. 6 жұма екен. Почем? 130. Это в количестве. Егер көрі қалса арзанырақ қылауыз дейді. Ол жақта орыс әжелер бар. Парода чөжелер. Burama kuruzlar. Qanchadan? 1,5. Qancha yaş bular? 1 yaş. Qiyqirgan bu? Qiyqirgan bu o'zi? Yaxshi. Buna ol жақта bir eje бар. 60'tan var. Охо. Утки или гусятки? Это утки. Утки, да? Почем они? 120. 120. Сколько дней? Неделя. Неделя. 120. Вот это гусятки, да? Нет, это индоутки. Индоутки, да? Да. Эти почем? 150. А почем? А в чем их разница? Наверное. Они разные. Раз. Они белые, а у них мясо черное, у них так много жира не бывает. Они как диетические. Бұл диетический екен, май азырақ болды екен. Бұлар ақтар. Ну ладно, спасибо. Басын ұқсыңыздар да. Вот это доминанты, да, оказывается? Не, доминанты килограмм, а эти 3 килограмма 4. Это какая порода? Тоджон и Red Bro. Корейский Тоджон, Red Pro. Red Pro, много светлый Брахма. Вообще это көп берет. Почем они эти? 350. У вас Red Bro, яйца Red Bro есть у вас? Нету. А вот это какая порода? Кучинский. Ана Кучинский юбилейный деген бұлар жұмыртқаны жақсы өрет. Анан қып-қызыл болып, өңінен жақсы өрет. Почем они? 50. По 50, да? 50 сомдан екен да. 2-3 күндік екен, почти суточныйлардағы бар. Это... Какой это порода? Бұл домашний екен, аралаш. Аралаш. Ана ондай. Там цыплята. Жақсы. Бұлар еще. Бұл жақ. Смотрю, что Где? остались. Бұл ежей ғой білет па дейм. А вот этот простых почем еже? 40. 40 сомдан екен. А тот что за сорт? Бұл 50 сомдан екен. Кучинская юбилейная деген екен. Мынау чоң қара өндікті көрсетілші. Оша чоң біне. Қанша бұл өндік? 3200. 200 дағы бар бе? Бұл не порода бұл? Королевский. Ну, көрдіңіздер бе? Көкіректі. Бұлар домашний екен. Жақсы. Ezi paroda çöjelерді көрсетсем жақсы болот эле. Эми жұмыртқа той тұрған тоvuqтар азырақ болот атат. Мына қора сұрап қойынчы уруктукка. Қанша бұл? 2,5. Қанша жаш? 2 жаш. Жақсы қара қороз екен, а? Бұл обычный эле же порода? Порода черный принц. А черный принц? Болды. Черный принц. Мясная порода, өтө жақсы. Но ақ несушкалар оқшайды. Вот это дай. Несушки, да, вот Как это? я бы? Несушка алған еже бұла? Белый несушка. Қаншадан екен? 150. 150. Шөжелері мына чоңайып қалыпты. Мына чистарканы сұрайын. Чистарка сіздікі тапсыр? Сіздікі чистарка? Ох. Қолда қармалау үйді? Бұлар қолда осы да ұшында жапайы олау? Ох. Туй бұ? Жұмыртқаны сатпайсыз? Инкубатор бар да бізде. Үйде жұмыртқа жоқ, а? Бұл қайсыз қороз әмі? Бірі қороз, бірі мек екен. Саркан жұмыртқасы қаншаны алсақ болады?
Uşun jumurtkasını hiç tapmadım da. Ya bunun ne paydası var eken özü? En жақсы jeri, paydası ne eken bunun? Sayılar dikkat edin de yine altında kilometre. Oşol ele atak. Et tovuqtan az beret, he? Doğru bir durumda dağırlık kaseti var. Darlık, жақсы. Dekorativni. Yaşla sayılar. Kaçıp ketpeybi? Uçak da o. Şimdi varsa kamatlı bir 10-15 gün bağır bana günlükte çağırıyorsun. Anam bayağım kampanda yürüyecek ya. Ben yüzümü aldığına çıkabilir. Atak. Öylelerim kolundan ya namın ağzı. Үйрөнгөн жерине келет кайт. Жақсы. Бул жақсы жер итти иш албай та качып кетет сразу. Agresivli. Агрессивный. Урушабы, ha? Olsun. İlk yakınlarda da çok vurulacak. Жақын этпейт. Жақсы экен, ey. Ана муну тоукту басабы баспайбы корозду? Ya Тоукту басабы баспайбы корозду? yok onu bakılan yok. 2 жума мурун бирөө айтты эле, торго камап койсо, короз могун басат экен, мунун корозун алып койсо, маштек басат экен деди да. Гибрид болуп калат андай да тууганда. Канчадан бул? 650 сом экен ушундай. Жумурткасын тапсам өтө сонун болот эле ушуну. Мен да кызыгып жүрөм. Мынагы белый брама окшойт короз. Бул не порода таксы? А? Канчадан баз? 2 жаш. Басычы ба? 2,5 миң сом. Чоң короз экен, урукка койсо болот. Коёндор сатайынчы. Коёндор канчадан эже? Болду. 200 сомдон экен коён. Бизде мурун коён бакчыбыз 150-180ден сатат элек. Мына бройлер чөжөлөр. Канча күндүк эже бул бройлерлер? 20 күн. Канчадан булар? 200 ден. Шуну көрдүңүздөр, бройлер. Алып барып соя бересиздер. Жақсы. Биз эми мына жаш музоолор тарапка келдик. Четке чыгайлыдагы видеону жыйынтыктайды. Анда эмесе саламатта калыңыздар. Силер менен Күнжелес каналы болду. Бизге класс комментарий калтырып, жакындарыңыздар менен бөлүшүп кетиңиздер.